والسلام عليك يا رسولك يا Ifa dunia akhira fakin fakki jaro Bufada beram fede isinin madalu Modeli Kenya sumanabi Muhammadu Nagaya Rahmani irrati hajiratu Namnuman sideke salawat tasirain ku satu Sifat tahan fida apa fi hati dia Fida ke hatta tumbuhi lubuk dia Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Ahlaka ilmana matol chuda fregante Kan sunnah sahur da fe isa tumil kawe Kan bira uswa gotanan sumatu hogawe Sifat tahan fida apa fi hati dia Fida ke hatta tumbuhi lubuk dia Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Ummata ke bersisuf wan hidup mudate Tumangte biyay ariyamte Beloyte daroyte rakko adda bersite Akasitiwan sabrin tate hujjin nu bersiste Ya Rasulullah Ahmad Muhammadu Namnuman si Hordafe Kuya boruhin atu Si jalatina na Namagupto adu Sunakan ke arawan Irabarbaru Sifhat tahan fida Apa fi hati dia Fida ke hatta tumbuhi lubuk dia Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Sifhat tahan fida Apa fi hati dia Fida ke hatta tumbuhi lubuk dia Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Sifhat tahan fida apa fi hati dia Fida ke hatta turuhi lubun dia Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya